na. Pamatian naton ang mga pulong ang kalipay, abaton naton ang kamingawhan mga pangandoy. Namnamun naton ang katamis hanaton puplongon dinhi hawan 05.3 MSFM siday ha mga huring nga naropoy. Akada sugad nitak na aton pamamatian ang mga siday nga iyo hinimuan, siday nga iyo ginpadara, siday nga naggagahin hinggugma og paghingya, siday nga ginhuhuring naropoy dinhi hini nga bahin hanaton programa. Siday ha mga huring naropoy. Ganyan na aton babasahon nino sa nga siday nga ginpadara akon. Ini na anuluhan maihad ako nung establishmento dinhi kat Balugan. Hadto hatabuk hanggat Balugan uwan nga eskwelahan. Anuluhan ang siday tabuk hanggat Balugan uwan. Hadto kun kapasok na doroy, diin panit diri mahimuroy, an balhas nga nagawas, halawas diri maiihap. An butol nga mamara, na ikabibiling lunayan, na ikapapahuway halugar nga mabudnaw. Anak amay maaram hini, nga girok og kirikisi. Sanglit, dayon hiya nagpipirit, nga ako dagiton hinlaksi. Halo-halo, sandwich, espuma, nag-aado, nagbabalsi harasa, ubdad hingisi ug kalkag nga porma, butol nakabiling hinlunayan hanira, gingaranan hagto nga ligarda. Usa nga siday aton ginbasa dinhi nga bahin na naton programa, siday ha mga huring naropoy.